Nanti lagunya Harta dan Kesetiaan. Ya. Pak Modin. Pak Modin ingat pun di Pak Modin ngajengi Pak Kayon, Dok. Ini, Dok. Beliau ngajengi Pak Haji. Pak Haji. Pak Modin. Oke. Suwe Nduk Samne Pak Toyo Harta dan Kesetiaan. Siap. Lia ngomong. Lia. Yo gak apa-apa. Ngateni. Dek Ayun. Tali kotak bar ini ada ya. Terpaksa ya. Kenyong. Wal bar we. Wiwitane saya suwe
tresnan, lu ngiting asmoro mangke dipun rantos, terpaksa dipun rantos. Kita kasih tali kotang ya, Duk. Ya. Ini permintaan dari Pak Kayun.